Evropski дзень язика ще означує od 2001 roku na inicijativu Sovitu Evropi, a ma za cilj naglašiti značnost učenja covece jazikoh, promociju medzikulturnog dijaloga i jazičnog i kulturnog bohatstva Evropi. Manifestacija je organizowana tak, żeby się przedstawiali wszystkie języki, które się uczą na filozofskim fakultetu, między nimi i nasz ruski język. I ja tu spred katedry za ruski jazyk, odnosno spred da povem, nastavników, którzy prepodavajú ruski jazyk jak stranski jazyk. Mi porihtali taki mali, kratki, ljehki kviz, gdzie naščivitelje možu, napríklad, odvitovati na pitanja, ktora še azbuka, napríklad, hasnuje pri Rusnacoch, abo jak Rusnaci navoluju svoj jazyk, abo gdzie žiju, v ktorých mestoch, keľu ich jest i tak dalje. Organizatore boli zadovoljni z odvivanjem manifestaciji, a tiž i naščivitelje. Tu sam popešira, celkom slučajno sam prišla, bo coška na fakultetu sam mala sredit, no, ali še mi bar spači, vidim, že jest veljo dzecoh, takže dom, že fino, že da prizu, že bi coška dacu novo naučili. Okrem štandoh jazičnih odjeloh i centroh Filozofskog fakulteta predstaveni i rižni drugi štandi. Horodske biblioteki, Americkog kucika, Francuskog instituta, turističnej organizaciji i velji drugi. Programa še zakončuje s koncertom horo, ktorý še otrima na 19 hodin u kinosali Filozofskog fakulteta.